hayi yona lokumqoka ukuthi nesinani kwathi ukuthi kule kudalo kuyayiwa uyabo so kune kwenteka bayidileye vele ukuthi noma sekuthiwa sekuyekhethweni but into lengiyithandako mina inokuthi asingene ekhethweni sihambe siyokhetha sifake abantu ephalamende labantu awukhona ku-challenge lesisimo nekhaza hayi le nto yokuthi sinayo ekhethweni ayisebenzi le nto leyo sekupractice kaningi akuzange kusilethele lutho uyabo kanti ngesikhathi sila ngekhathi sikhuluma sikhondema e-corruption lekhona nendlela uhulumende nema-operations ngayo and then labantu le ngaphandle bayakhona ukuthi yathi sinelivi bese bakhona kwenta ama-protest but la-peaceful kanti awukhona kusupporta naku lokukhulunywa lephalamende nginaba laba-critical kuhulumende uyabona and ngaleyo ndlela leyo sekuba nale competition la kuhulumende ngekhathi then sekuyimproveka-ke le-service le kubantu sebazuza uyabona ine ngesine nabo bagawugawu nabo baceda sikhulumanga ingabe nohulumende uyethuka ngale ndlela athuka ngayo nyalo ngabe kude bekakhibike kakhulu uhulumende yabona so lokungena siye ngekhathi sifike sinakuzane sikhulumise simshukumise simchallenge then kuyasebenza bonke labantu labathole ema-reforms ngendlela le-peaceful kube ngilendlela leyo yokungena ngekhathi ngichallenje nohulumende khona ngekhathi yabona so mina nje ngiyanicela simbambisaneni bana babhalise bahambe bawukhetha but bakhethe abantu abatokhona ukuthi babe nesibili ba-challenge nohulumende basupporte nama-voices ethu noma sinesejele noma amagawugawu asezayo but nokuthi kunemafi lakhona ekhathi ephalamende laqhubeka asupporte lekholi lesikiyo thina then ngaleyo ndlela leyo siyawukhona ukuthi sisibone izinto masithi thina sesihamba sesisebenza ngale ndlela lesisengasiso sonke thina maswazi nangolule bomali yabona hayi siyabonga shemu siyabonga ndokuthi niyaphila ngibonga nami nkosi yami bantu bakwethu niphile nkosi yami bani kakhulu nkosi yami ngihlale nginiketele mali